Dni ruskiej kultury почали з otvaranjem вистави «Обряди преходу у фокусу об'єктиву фотографів Будинський», як і представлянню хору «Гармонія». Rusnaci še u ramikoh dvotижnjovej programi prez 5 tematski celosti predstavlja beogradskej publiki. Mi bar długo nie mali jednocalostne predstavljanje etničnih nacionalnih menšinoh. Tu u Etnografskim muzeju ponukli smo jedan inšaki koncept. Tot koncept vari price i napravce. Buce domašnji u Etnografskim muzeju, prezentujce, ukažte toto, co domace že važne za vašej tradiciji i kulturi. Otrimajce prepodavanja, otrimajce muzični večari. Vi značite toto, co domace že važne za kulturu u Srbiji. Inicijator programi predstavljanja ruskiej kultury u Beogradze Zavod za kulturu vojvođanskih Rusnacov u sotrudnictve so z drugimi institucijami i pojedincami istej nahodi vitirval u namahanju, že bi Rusnacov predstavil i zvonka svojih nacionalnih ramikoh. Naš cilj prvenstveno, že bi sme višli zvonka tak volanej ruskiej zawartości, znači všetko toto, co máme na isce i co isnuje u Ruskej nacionalnej zajednici, prvenstveno keď u pitanju kultura i kulturna djelatnost i tvorčo, že bi sme predstavili, prezentovali, ukazali tam, gdje máme možljivost, a akcent bol práve i na jednim pokrajinskim urovnju, na državnim, jak co to nješka tu u Etnografskim muzeju, a i na jednim međuregionalnim evropskim výstava už bola i u Slovackej, a tot projekt še predluži idućoho roku. Dvotижnjove hostovanje u Etnografskim muzeju bude zakončene 28. augusta z usprepodavanjem naših vyznačnih profesorov o istoriji Rusnacoh.